Allahu akbar walillahil hamd. Basabone banyabo nja kusaba mukana wange Sheikh Zubair osome omulyango ogusooka. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اصبروا صلوا عليه وسلموا تسليما. agosige mabuzi Sheikh Muzata gemwali etanganga ya yimiridde musajja ali mwagazi wa mukama waffe Nabbi Muhammad ndaba mwena muyinyiza abagenyi ba Hajjat Kulsum ate abagenyi ba Sheikh Muzata sabamukirize nga singa basoma omulyango guno buli omunsi ogwotunulire muno inshallah ate tomuggyako liiso pala n'omukono mu ngeri ya social distance lindako tola salaamu sallu ala nabiyyi munansanyuwaze ngwentu bwenkola kuba ndi minisita mu ofisi ya mukama waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi mutunulire tomuggyako liiso inshallah bola bakutunulire nga talina simayiro nga gyennina omanya akwagaliza kabuli so tunulira muno mwe salaamu nga yamwanguka omugambe tusaba Allah we Sheikh Muzate mate ejjana tunafa tusinganye mu jjana inshallah awotegedde nti abantu bazze kusabira ddala mukadde waffe Sheikh Muzata naye bwe ddandaba bonna banyize ng'ate twazze lwa nsonga Hajjat Kulsum ddala bakkiriza nti ddala wabayise inna allaha nyaba Hajjat Kulsum Sheikh oyo Sheikh Sebunyone asinga okuntegeera ndi habibi we nnyo niyakkiriza ate fuka ate nange era habibi wo mu ngeri y'emu. Nze ndi mpitibwa Sheikh Murtala Zubair Kayongo ndi musajja abadde asomera mu Bwakabaka bw'e Tanzania ate mu mbeera y'emu yeeyo ndi minisita mu ofisi ya mukama waffe Nabbi Muhammadi ate nga nze omu ku baali batambulangako ne mukama waffe Sheikh Muzata mu mmotoka ye so mumanye nti kyebikayimiridde wa nsonga mwabagala ku mikisa abalina ebibadde ladde bisukaali biki tekijja bagana golola ku migulu nga mujja eri minisita wa mutume muve wano nga muba basumuludde insha Allah. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi muzemera amalala g'okutajjayo maloboozi nze bisibyagala bunyimirira amaloboozi twagala waggulu twaze wano lwa nsonga sallu ala nabiyyi ate ne mukwano gwange w'ekitiibwa ambasada wa Saudi Arabia Sheikh Bugwa naye watukidde oyo yasiima bwenyumirira agamba bugambi genda maaso kubanga sallu ala nabiyyi inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuha alladhina amanu abagenyi ba Sheikh Muzata ne Hajjat Kulsum mwena sallu alayhi wa sallimu taslima. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. ولنا بين وزيد الشيخ ولنا كوكب متومه محمد سيدنا محمد اشرف العرب والعجم سيدنا محمد خير من يمشي على قدمه. basi wanukuba Sheikh ne Hajjat sibawulira mwenyenyeko ate munyenyene kunsawo zammwe sikubaga musubweri titasolo ala nabiyyi sayyiduna Muhammadu sahibul mithaqi thabituhu oyo kwembagamba mintadhakuri jirani mbidhi salami madha jitadamu anjara min mukulatin bidami wa malikal bika in kunta stakfiya imi somumma mfulechonga bila kweli abalala mugamba amina mwe ate ne Hajjat wakamutereze nga bwokolola itababita biwangi mugamba amina nene sente zibali mina amina eganye mugamba amina oyo sayyiduna Muhammadu famali aynayka in kunta fahamata famali qalbika in kunta safiya imi alhaji Allah bamletera balongo mu kiro kya leero famali aynayka in kunta fahamata famali qalbika in kunta safiya imi ayahsabu sabu anna al-hubba munkatimu أيحسب صب أن الحب منكتم أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومفارم وينتم يا الله فما لعينيك قلت اكف فهمتا وما لقلبك إن قلت استغفي
يهمي وين يكون أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى بمكان لولا الهوى لم ترك الدمع على طللي وما رقت لذكر الباني والعالمين عمل لسانا قام من تدم ومولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق الله كلهم صلوا على النبي صلوا على طه لا اله الا الله محمد رسول الله حبيبنا المصطفى يا سيد البشر لا إله إلا الله محمد رسول الله حبيبنا المصطفى سيدنا أخبر شيخ بني زمسوا وين يا شيخ عبد الرحمن بن أبي يقلا لا إله إلا الله محمد رسول الله حبيبنا المصطفى يا سيد البشر لا إله إلا الله محمد رسول الله حبيبنا المصطفى سيد البشر يا لولاك ما خلقت شمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم لا إله إلا الله محمد رسول الله حبيبنا المصطفى سيد صلوا على النبي فحجة اسم الله بموما زي الله بحجة جبات الدعوة ويساك نكون ماسو كرادا بمينام مسا سنبا كرابا ياسي مستدعا فيض البركات على ما أنا له وأولى اللهم صل وسلم وأثني بحمد موارده سائغة هنية صلى الله عليه من الشكر الجميل مطايا القيمة والجبال اللهم صل وسلم وأستمر الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية صلى الله عليه الصحابة والعتباء وموالا اللهم صل وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجالية صلى الله عليه من الغواية في خطة الخطأ وخطوات اللهم صل وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله عليه عظم من النسب الشريف قد انتحل المسامع بحلا اللهم صل وسلم وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله Kandule ku bagenyi abongedde otwekatako naye nga Sheikh Zubair sebo tweyanziza nnyo tweyanzege. Alhamdulillah. Bakadde bange tuyina Sheikh Uthman Nsimbe Imam Masjid Bilal bwayise atwegaseeko nja kumusaba mukatole ku salamu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusaidi ya hajati tuyinayo hajati Aisha okuva Ekololo, hajati Aisha Rubega okuva Ekololo.